Naravno da je trenutak, 21. stoljeće i trenutak u kojem živimo, znači velika potražnja za kadrovima u turizmu i ugostiteljstvu dovela do toga da se moralo reagirati. I jedna od reakcija, po meni jako dobra reakcija, je upravo napraviti 5-6 centara koji bi bili odgovorni za razvoj u svom okruženju. Znamo da u principu imamo određena znanja, međutim jedan dio u tom mozaiku do sada je nedostaje, to je ta neka platforma koja omogućava suradnju među različitim partnerima. Za 5 godina to je jedno objektivno vrijeme gdje ćemo, vjerujem, puno toga dobroga napraviti, naravno na zadovoljstvo djece, roditelja, kroz obrazovanje odraslih, kroz osposobljavanje. To je ono što očekujem u ovom narednom periodu. Vjerujem da mladi koji gledaju što se događa u Hrvatskoj zadnjih godina vide svoju priliku u turizmu. Mjesta ima za svih i ukoliko žele učiti, to je jedan vrlo lijepi posao koji ih može vrlo daleko odvesti. Turizam napreduje svim segmentima, država ova živi od turizma, a naša županija posebno ima specifične uvjete za razvoj zdravstvenog turizma, termalnog turizma i svih ostalih oblika turizma. I zbog toga nam je silno drago da smo stvorili kvalitetnu masu dobrih kadrova koji će nam pomoći da ovaj centar kompetencija saživi i da bude rasadnik novih kadrova za budućnost. Ovo je priča gdje se moramo sinergijski djelovati, dakle bez suradnje škole kao institucije i gospodarstvenika priča neće biti provediva. Mislim da ćemo sa istim obujmom turista moći puno više zaraditi, šta bi u biti trebalo biti jedna održivost cijelog projekta. Mi ćemo uspjeti u ovom projektu povući što više sredstava da bi obrazovali kadrove za ugostiteljstvo i turizam, ne samo što se tiče naših učenika, nego obrazovanje odraslih, svih onih nezaposlenih koje možemo educirati. Ono što je nama posebno drago i zbog čega smo izuzetno aktivni u priči o centrima kompetencija jeste što mi sami funkcioniramo kao centar kompetencija za svoje zaposlenike, tako da evo sigurno i ovaj današnji skup potvrđuje da ćemo mi biti onaj čvrsti i pouzdani partner centrima kompetencija u njihovom razvoju.